I just want to share my experience about love and some happenings in my life. Barang nadamot mapulot nga adal. Rugyak man nga istorya way back when I was 16 years old in my high school days. Nasapa nga si mayat ni Antiyo. Ilingod daklad tan itinagan nga lane. So way back when I was 16, I have this classmate who was so intelligent. Let's call him Nate. Not his real name. Nalaing suna. Naala na ti atensyon ko. Gaputan nalaing suna iti klase mi. Kanahin pi man nga recite. Kanangangato scores na ti exam kan quizzes. Han nga panangilastog nga medyo adamot lalaing tayo basit at time. Iso nga di pa nag-a-announce ti iti top students. Kat kasali mo tinagan ko iti top 10. Malagip ko pa'y one time. Science subject mi kat nagpa-quiz the teacher mi. Hindi ko na the teacher mi nga, may I know who got the perfect score? Bring your papers in front. Kat ni, tudwa kami lang kanit nga napan nag-ipasa iti sango. May piman isam na kanyak sabay bagangan nice. Kat ayo, kas lalimag to basit ti pusok. Since that day, kat kas lalalo ak nga na-inspire. Kanayon ak excited apan school. One time, ada assignment mi ti math, kat medyo nakapsot ak ti math ngay. Nakatugawak trying hard ak nga ma-answer jay math nga di ay urehan ko amo talaga no niya kastak. Makasangit akong talagang hang ko magets sa explanation. Then mariknak nga day masidagkat ko na. Han mo pa'y nalpas, isubmit samot damdaman dayta. Han ko talaga gamin managets no kasano ko nakmat. Tinulungan dak garo di jay nga assignment mi kat naawatak matpiman di explanation na. Since that day on, nagrugi kami nga maging friends until we became close with each other. To the point nga kanayon kami agkadwa, ag-recess kan ag-lunch. Mapagkamkamalanda kami pa yung teachers and other students as couple until the day comes nga nagpudno suna. Since the day he confessed his feelings, he started to court me, and after a month, sinagot ko matansuna. He was my first boyfriend. Naging okay mo titakbo ti relationship me. We lasted for 5 months. Not until we became busy about our studies. Siyak na pili idi as representative to school me. Nga maki-quiz B. Kaboy ti pressure kat nag-focus ak nga nag-review. To the point nga han ko so na masango nga mateksan. Han also chat idi. After school, agawid ak. Agluto, ag-inaw, kas kada aglinis ak. Then after that, ag-review akon. Hindi ko man lang napansin na nawawalan ako ng oras para sa kanya. One time, nag-usap kami sa school habang nagbabasa ako. In masidagsuna. Basic ka babe ah. Han ka pa'y man lang ag-reply. Kuna na piman ng pinasaranwan na. Nga maawatak matkit di study first kuna na. Nagsorry ka niya na that time. Then nagpakada. So nangapan ka nung maki-birthday no Saturday. JN ti barkada na. So pinayagak mat. But I never thought that because of that birthday, everything will change. 3 days after that birthday, kathanso na nagparamdam kanyak. Nalpasan jay quiz bimi, katawan lagta. Or orayak nga pansinan na ka jay school, kat nga. Until siya tinag first move. Inmasidaga kanya na. One time, lunch break dinamag ko no apay ngahan man lang ag-text or pumansin kan
Kat kuna na nga awan kanulod na so nga bisita no after class. Kat tumulong parents na iji garden. Kat nasip nga ta no makaawid. So nga malpas mangan kat maturog ka no nga dagos. Kan iso ka no taan nga pumansin J school. Kat busy ak ka no umat. But as girl, I can feel that there is something wrong. Hanggang masidag kanyak, diya may nga barkada na. Pasensya Lane, ada ko maibagak nga madig nga makibiyang. Orayim ladtan nga ni Nate mang ibaga. So di nga naibaga diya mismo nga barkada na, naguluhan akmanan. So that time, kinasaok manan ni Nate. Di na magkuno niya di kat nag-ungat kit din. Namati ak kano jere dumakat korsonada na kano jay nga barakada na so nga mang dagdadaol. But then, naamuakon nga dagayam another girlfriend na agis eskwela ije province. Ngam taga ditimot lang binggit ije lang Vizcaya agis eskwela. Sakit nakam ko karumanan din amuak nga pati dagi ije ka barakada na. Maituring ko matan nga friends. Kat amo dagayam nga luklukon nak. Ngamandaman lang nga ibaga. I feel so betrayed. Mayat matin pakita kan pagkitungo kanyada. Ngam apay ta nakayada nga ilamang kanyak tikis jay. Since then, narigatan na kon nga agtalak oray sino. Manipod idinamuak nga dapay may isang girlfriend na. Han kon iso nga tinitiksan. Or kinasao binibay akladtan. Nagsukat akpayin ti number iga na nag-graduate kamin. Kaawan ti final closure mi. Since that graduation mi ti high school, haan kon iso nga nakitkita. Tapi manawa kon ija lugar mi. Inayabanak ni antik di ti Vizcaya. Gapugarod taado kami nga kakabsat. Katada pa'y talo nga kabsat ko nga gis eskwela ti high school. Baka kano handa nga kayaan ti parents mi lalo ta college akon. Kunak piman nga ag-work akon o rehanak nga ag-college. Ngam ko na piman ni antik nga ay saan. Sayang tilaing mo ag eskwela kakit di. Naanos piman ni anti mi. Kunada na ungat ka no tibaak ngamahaan mat. Nasingpat ni Auntie Mi. Sweet pie kas lala barkada. Noda kami jay balay. Kanay napiman nga kumusta Auntie alaw ko. Kan agdamag awat studies ko. Hanso na nga istrikto. Adapay piman jayin amamunak ti may nga kabaranggayan mi. Nakatawanak mo't lang. Tamno kano adamat mabarkadak. Dahito inamam na kanya kat panaganan tayo latan ti Ash. Napintas ni Ash. Nasao-sao nga babae, kan prangka. Iso nagarod ti naging best friend ko ditoy. It's been a year matan since my heartbreak. Katawan lata closure mi kanini. Nahirapan din ako mag-move on in that 1 year. Gapo ka ni Ash, adumot tanam amok nga kabaranggayan mi nga kaedad mi. Hingga na one day, birthday ni Ash kat inawis nak. Napanak kard balayda kat tinmulongak nga nagluto. Adamot si talupay nga iinsan na nga kadwa mi nagluto. Ado beses konsuda nakabanding madati may sa kanyada nga natatal na. Kanano ni agsasao. Kunak sarilik, ay sayang, cute pa'y kuma. Ingga na rabi iti birthday ni Ash, kat syempre, han nga naawan ti shot. Habang agsisyat da, anak ko na makiinam mabainak that time. Madamamot istorya dakat ni, rumarmot tan istorya nga type da kano jay duwa nga insan ni Ash. Tinmal na aklaang takunak baka ulaw dalang. Ingga na mapapanti oras. Kat nabartakdan hanggang adda nangag ko nga agsisinglot. Hala Mari, dagsang sangit si ka. Idi nakita kat ni Mr. natatal namat ngay di agsang sangit.
Ije nga naala na atensyon ko. Awan ti masidig kanya na nga mang comfort. Kat nadlaw ni Ash nga kikita aksuna. Niray na ita, in break na JJF na ta sumubsobran. Madi ugali na ngam nasaksakit piman taawan pa'y 1 week manipod din nag-break dakat. Adamot tan kasukat na. Ipapadlaw na pa nga kanayon nag-post. So nga kaslapi man na doble sakit para kaniray. Handa man lang inikanti chance nga makamove on. Kan kaslapay na ibabain taada nga dagos kasukat na. Imbis na maawa ako kay Ray, nabilib akit di kanya na takonak sarilik. Idi iso naman lang ti lalaki nga nakita kang agsangit ka puti heartbreak. As days pass, since my best friend's birthday, kanayin kumatan nga mapanpanunot ni Ray. Basta makitak isuna no apanak istro no lumabas ije balay kat ay na. Kasla kompleto ti alaw ko sika. Nga uray nag-start nga nag-aram siya duwa nga insan ni Ash kat awan piman. Inbagak nga hanggang friend lang turing ko kanya dakat ayos mo't piman handa nga nakulit. Hanggang mas naging close ko pa isuda. Hanggang nadlaw ni Ash tigargaraw ko karon no adda ni Ray. Nga kadwami nga apan ag-jogging o no apan iskilaan. Katagtatal na akano tapos matilkiliwan na kumikita ka ni Ray. Hanggang sa inamin ko ka ni Ash nga crush ko ni Ray. Hala, bakbakatan. Kanayin nakgarod nga surutan ni Ash kanayon na pa nga awisan da kami je balayda. Naawan klase mi. Kat kanayin mimot nga kadwa je insan na kat may sandita ni Ray. One day habang ag-scroll ak iti FB, ada friend request kat nakita kanagan ni Nate. Kanagan ni Ray. Nalagip ko nga sukatan je profile ko kat hala sika. Limag to je pusok 31st nga nag-react kat ni Ray. Pinusoan na sika. Tapos ada nag-message. At first I expected na si Ray, but I was so nervous when it was a message from Nate. My first love and my first heartbreak. Han ko maawatan tiriknak idi nag-message ni Nate. Ada ti part kanyak nga kasla naragsakan. Kamadamo ti part nga kasla magulguluhan. Nagchinachat kami guard ka ni Nate na pag-usapan mi dya pasmikat ko na nga siya kano tipilin na. Idi ngamhan hanak kanon makontak. Kanha anak mama asidigan ija school. Hanggang haan ko na malayan nga hanggang 11 PM tirabi ikat kachat ko latasuna. Hanggang adamat nagchat nga turugan manang kunana. Idi kita kat ni Ray diyay. First ever chat na kasjay. Kan manang kano kat agka-age kami lang mat inaak lang may sapiman nga bulan ngam isuna. Since that day kanayon agchat ni Nate samantalang ni Ray maminsan lang. Ag-remind lang. Ngarabiin manang maturugkan. Maditipuyat, mabawasan kinapintas. Always kasta ti chat na. That time haang kumatan maawatan ti feelings ko. Kayat ni Nate nga agsinublian kami kano. Ngam at the other side of my mind kat ko na nga. Kasano ni Ray? Although hanmat nga nag-araram ngam amok nga dariknak para kanya na. Ngam napanunot kong awan matrik na ni Ray para kanyak. Siguro, JX na lang tatikayat na. But on the process of moving on pa lang isuna. I continued talking to Nate again. Until one day, birthday ni Ray.